Pai le ta sa chem se u promise bung ai ba me pai. Ta me mut ban ong ba bro arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Musisia Arts and Culture Council ha ka arpu pratrik urempang arja penrio kala yoban pelong yaka guitar workshop ha Nuksa Babha Music School Mairang ha ka babaro ki khana puli kala yo yaka jikai bantem acoustic guitar but electric guitar ha kani ka ju kasi ka Musisia Arts and Culture Council kala yoru ban pelong yaka awareness program ha ka jingdon ringkat ki kimi kikpa jong ki khana puli na lor ki jihikai na uba M Nongsteng ubade state representative jong gajala Meghalaya ha ringkat ka jingdon lang ki wede ki nohikai gajala la yoru ban sam ye ki khusnam bat ki certificate sha baro ki khna ki bala one shimanta na kaleng ka East and West Khasi Hills district thì cái ski nhiều bên start nó cái workshop ini ski और tinggi yang semua ni bah five student di balaya one ni kisah bah jangan nanti bagi one ni jangan itu kau sedang malu kapor orang yang nanti termalam kebagian student dan kapor di Islam India di nukong isu menayu belai bagi nak yo ini program bagi dan ini bisa mesyaku di Kristus cuaca pirisi ngai taksi yo session keba yo cuma tu semua hai ini ke school lagi kemarin. So Daniel, you brought some gifts for anybody who answered them correctly or you didn't? Okay. They bagi jodoh kita bagi bisa seregi di student juga macam kayak orang mau masuk berjungi seregi pergi. Ma yang penting yang bisa ini memperbaiki kertek. Okay. One in senang nak penjelasan susu. Dia ini ke second session kebagian mentah ya kalau orang di luar dia banyak leo jiwa lebih banyak keren lebih banyak berbatai seperti siapa pendidikan Musisia Arts and Culture Council. Ketika kata tahu, nak benda kita nak sih tahu bilawan kuliah music atau school Nuksa Babha. Jisu, walau kami tampil jingnya senglang ini. Yang penting kena Jisu ni pendiam happy di kunjuro. Yang penting siapa nak pergi kena merit, kilong mi kilong pa sama. Kinohi kai para juga staff juga ni ke school hakkan jung Jisu. Bat kunjuro hak kapor. Ngayang hak ni obdi ngayang pan hikai happy. Henry
had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा. अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.